Hello family, good morning. Kadu ka way fantami adap kardom. Non si ithur lang jo. Non si adap kalno 4:45 an vet lang. Ada kar ni thepik. La pen hola pu ber nat ke ronat ke ingting olang. Athe inghun bin thip. Lada ke swaya per theke adima mat sila sona jo. Lang tami inghun bin thip. Khadak dam lo pulo tang te room nam lo patang te ingting supo. Andak lo pate thang dap pik. Nasi patumi Patu medik inu to korte pen karjudulo mane parok jang phong arong ciri sialong pen rong ko an jang mapu labang se nelipini bang nampak lang pon po parok jang phong ke me ke jatni do nampak lang pon po jada bang ke lason hen jo labang ke single line labang laso area bang ke neli single line se ke ong jong si lason single line elo pulutang te ciri sialong ke nangli jang neseta 1200 1300 panan par ke jangje athe space ta maintain nang kok ladak irong ladak space ka maintain ni maximum 2 feet maintain nang po la pen laso align pen laso align 6 feet kelite 7 feet minimum ke 7 feet maintain nang ji laso potsi laso abig laso single line bang ke ciri sialong ke 1200 ba 1300 athe laso line nangli ki eji pulutang te ciri sialong ke nangli ho lapu aber pen ha thak ansi eji pulutang te irong e line along nangli 35 ba 37 veji tang 2 feet maintain lo pulutang te la penalong bangke nangli towarta selampo nangji lason kedam adim phan mo athe kilik hut kasik saksele je phan anla pu alaina bangke nangli 30 lines baksi jangchoji laso potsi bighai silong bangke 1300 ansi jangchoji la pe noni si ki e me line dolang hela bangna peklang po lahaya bangke single line side dele joke e nilia la so gap sa bangke 7 feet si nili ka maintain along bangke 7 feet komchet lahaya jo bangke single line side delo jo single line la pe nono bangke abera na dam nang lang dam nang nono bangke double line koson se double line ki ema pulotang te jo arleng abangke lapu sikido anjong si noneli lason si el laplo pulutang te ho or ta me hu aber se kad lapo anon labangke neli ba labangke main road pen athak lo posi ha main road an ho or be peni pele le je phana bangke double line enang koklo nonson double line elo pulutang te jo irong dak dopo athak line bangke la line dampo abera line bangke la line dampo anla pulutang te ki e pachilit nang po jo lason da irong elo pote la pusi enang po jo zigzag elo pulutang te asap so kelang talang mimu chot po a space ta koson lo longle ka ki vest o elo non son single line lo potang te longle ki vest the hoi anta menang le double line elo pulutang te longle bangke vest o elo mo athe kilik sitame joy chat po la so line dam lo pulutang la pu i the lik long po an hu la so line dam lo pote ako la so line thot la pu i the ho dak i the lik long le pujo jonoson pudam lo nang la ke the de lo moment lo pote neli la lik pet po la da bi kok po la hin pen ta la pu i the en po da bi kok po hu la non line dolang hala so line bang hu la so line ke dam ho chi lik pon po la si e phong ke dam line ni lik pon long po jo la ke double line la pen hu po berang ke double line side del ke si la pu an chot lo single line la pen double line na pathak kapek lang ponji parok jang phong ke e bang ke nili ka practice ta la hini method an vetlang la simo ke klar tre dolang ko pene kar ju dolang pultang te nangar juta me thekana son ke chethan bom nang la pen nang litum nang lang igji pultang te wang tame
message le nang pide chok la kalte nang le number drop den don neli nang call po adim chini ne pulo tang te lapon chalo kardom